که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. جوانی فصل آرزوهای بزرگ و قدمهای استوار به سوی فردای درخشان است. سلام به شما بیننده های عزیز. برنامه دنیا پر از جوانی است که این لحظه قدم به قدم شما را همراهی میکند و چون همیشه با شما من هستم عزیزه یارова. واقعا جوانی دوره پر از احساس و شوق و شور است و هر یک جوان این دیار را می‌سزد که در این دوران گلگل شکوفایی و وحدت و ثبات امنیت کشور عزیزمان با شکرانه از این سرزمین زندگی کند و برای فردای درخشان دیار سهم باسازای خود را گذارد. پس بیایید بیننده های عزیز برنامه دنیا پر از جوانی است را با هم آغاز میکنیم تا با چهره های درخشان این دیار عزیزمان آشنا بگردیم. با ما همسفر باشید. بچه بودم عشق را افسانه میپنداشتم، عاشقان را مردمی دیوانه میپنداشتم، کوچه های ده را پر کرده از غوغای خود، دختری همسایه را جانانه میپنداشتم، دختری همسایه را جانانه میپنداشتم. در کوچه های کودکی یاد 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 یاد، آوازی پای کودکی یاد 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 یاد، از بچگی نازنین یاد 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 یاد، در گوش جان صدها تنین یاد 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 یاد، یادی عزیزم، یادی عزیزم، یادی عزیزم، یادی عزیزم. صورتش را میکشیدم بر در و دیوارها، بر محل او را به خود هم خانه میپنداشتم، جامعی در به دارم باعثی شرمم نبود، ماه را میدیدم و ماهانه میپنداشتم، بچگی رفت و در عقاب او به خود همراه بود، هرچی میپنداشتم یا کی نمیپنداشتم، هرچی میپنداشتم یا کی نمیپنداشتم. در کوچه های کودکی یاد 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 یاد، آوازی پای کودکی یاد 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 یاد، از بچگی نازنین یاد 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 یاد، در گوش جان صدها تنین یاد 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 یاد، یادی عزیزم، یادی عزیزم، یادی عزیزم، یادی عزیزم. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. بیننده های عزیز، واقعا امروز جوانان تاجیکستان در تمام ساحه ها خود را با موفقانه نشان می دهند و یکی از چنین چهره های جوان و امیدبخش عمرجان عمرов می باشند که در آزمون بین المللی ژیوای کلاسیک سزاوار جای یکم گردیدند. شما را به برنامه دنیا پر از جوانی سرآغاز خوش آمدید می گوییم و می خواستیم خود را به بیننده های
барномаи мо муаррифӣ карда бошед. ташаккури зиёд. ман Умаров Марҷон, хонандаи синфи 11 мактаби миёнаи умумӣ ба номи Антон Павлович Чехов дар шаҳри Хуҷанд мебошам. ва инҷо аз шумо пурсидан мехостем ки чӣ гуна шумо ба озмуни живая классика роҳ ёфтед? вақте ман ба озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳидоноӣ тайёрӣ медидам, он рӯз ман ба назди устод профессор Умар Алиев рафта будам, ки он кас ба ман озмуни живая классикаро пешниҳод карданд. мехоҳед ту худро дар ин озмун санҷӣ? гуфтам ва ман бо камоли хурсандӣ розӣ шудам ва бо ёрии роҳбари синфам Анисахон Анвархоҷаевна тексти Юрий Яковлев «Сердце земли»-ро интихоб кардем. чун медонем ин озмун аз якчанд марҳилаҳо иборат аст, давраҳои якум, дуюм ва сеюм, ва мехостем шумо бигӯед ки ин ҷараёни ин озмунҳо, давраҳои ин озмун дар куҷо баргузор гардид ва чӣ гуна? бале, дуруст гуфтед. конкурси живая классика дар Тоҷикистон дар сатҳи ҷумҳуриявӣ мегузарад. то сатҳи ҷумҳуриявӣ 4 давр дорад, 4 марҳила. аввал мактаб, баъд шаҳр, баъди шаҳр видоят. ва ман дар даври ҷумҳуриявӣ ман тариқи онлайн иштирок карда будам ва сазовори ҷои якум гардидам ва маро ба Артек ба ман роҳхат доданд. яъне шумо дар даври ҷумҳуриявӣ ин озмун ғолиб омадед ва ба шумо роҳхат ба лагери Артек, ки дар Крим аст, роҳхат доданд. хуб, муддате шумо албатта ки дар лагери Артек ҳам истироҳат кардед ва ҳам дар он ҷо чорабиниҳо гузаронида шуд, албатта ҳамин тавр. ва мо мехоҳем ана ҳамон лаҳзаҳои хотирмон ва ана ҳамон чорабиниҳое ки дар он ҷо гузаронида шуд, шумо ба мо гуфта бошед. дар лагери Артек аввал марҳилаи интихобанд шуд ва баъд марҳилаҳои нимфинал ва финал гузашт, ки дар финал ман бале аз ҳама баландтарин гирифтам ва маро ба Москав расонданд, ки дар суперфинал иштирок кунам. дар сатҳи финал маро ҳама бачагон, ҳам дӯстон, ҳам аз дигар лагер ҳам бачаҳо омада буданд. маро ҳама баъди хондани, баъди қироати ин шеърам ҳама дӯстон, ҳама бачагон ва аз дигар лагер ҳам бачаҳо омада буданд. ҳама маро дастгирӣ карданд ва ман дар он ҷо хеле хурсанд будам, ки бачаҳое ки ман ҳам намешинохтам, баъди қироати ин шеърам маро дастгирӣ кардан ва сар карданд. хуб, инҷо мехостем ана ҳамон қироати зебои шуморо шунида бошем, ки дар озмун шумо бо чунин қироати зебо сазовори ҷой гардидед. Юрий Яковлев «Сердце земли». Дети никогда не запоминают свою мать молодой, красивой, потому что понимание красоты приходит позже, когда материнская красота успевает увянуть. Я запомнил свою мать седой и усталой, а говорят, она была красивой. Большие задумчивые глаза, в которых проступал свет сердца. Ровные, темные брови, длинные ресницы. До сих пор слышу ее негромкий голос, неторопливые шаги. Я никогда не называл свою мать матерью, мамой. У меня было особенное слово – мамочка. Даже став большим, я не смог изменить этому слову. Я пытался называть ее мамой, но с губ слетала тоже ласковая мамочка. У меня отросли усы, появился бас. Я стеснялся этого слова. Последний раз я произнес это слово у солдатской теплушки, в давке, под крик команды «По вагонам!». Не знал, что навсегда прощаюсь с матерью. Не знал, что с мамой можно проститься навсегда. Я шептал ей «Мамочка» на ухо. И чтоб никто не увидел моих мужских слез, вытирал ее волосы. Но когда теплушка тронулась, я не выдержал. Забыл, что я мужчина, солдат. Забыл, что вокруг множество людей, сквозь грохот колес, сквозь бьющий в глаза ветер закричал: «Мамочка! Мамочка! Мамочка!»
но она уже не слышала. Потом были письма. В самое трудное время, когда казалось, что все кончено, я находил в письмах неприкосновенный запас жизни. Хорошо, когда около мамы есть островок мира, где все по-прежнему. Тепло, уютно. А она писала мне последние кровинки, последнее тепло. Я был слишком молод. Я читал, не замечая, что буквы кривые, потому что их выводила рука, лишенная сил, для которой перо было как топор. А она писала мне, пока билось сердце. واقعا خیلی قرائتی زیبا و البته سزاوار جای و غالبیت است. ما شما را تبریک میگوییم که شما در این آزمونی بزرگ سزاوار جای گردیدید و تاجیکستان عزیز را در منبرهای بلند معرفی نمودید. خب چون باخبر هستیم طول 15 سال است این آزمون برگزار می‌گردد و تنها 2 جوان در این آزمون بار اول تاجیکستان را نمایندگی کردند و به دور سوپرفینالی این آزمون راه خط یافتند. خب بهای اعضای حکمانی که در آنجا بودند، یعنی در لاگر ارتگ و در دور سوپرفینالی این آزمون بودند، به شمایان چگونه بود؟ لطفاً میگفتید. بله درست گفتید. امسال بار اول من و از دوشنبه یک بچه دوشنبه خوشنود بار اول به دور سوپرفینال این کنکورس گذاشتیم و توانستیم که تاجیکستان را در آنجا معرفی کنیم، زیرا که هر یک حکمان به ما بهای خیلی بلند دادند و به آنها اثبات کردیم که ما جوانان تاجیکان خیلی بااستعداد هستیم. و این یکی از برد شما میباشد که در جوانی چنین قله‌های بزرگ را فتح کرده اید و چون باخبر هستیم شما باز یک چند دستاوردهای دیگر و غالب یک چند آزمون‌های دیگر میباشید و این چنین به ساحه ورزش شوق و رغبت دارید. لطفاً به بیننده ها میگفتید. بله من ورزش را خیلی دوست می‌دارم. امسال سال 2026 من در چمپیونات تاجیکستان اوید به ورزشی سبک اشتراک کرده بودم و سزاوار جای اول گشتم. من جای اول را در مسافه 200 متر اشغال کردم. یعنی در دویدن. در دویدن ها. و باز چی دستاوردها دارید؟ من باز در آزمون‌های ولایتی، آزمونی چخسکی چتنیا و پوشکینسکی چتنیا اشتراک کرده بودم و در آنجا هم سزاوار جای اول گشتم. واقعا شما امروز یک جوان موفق و نمونه عبرت به دیگر جوانان هستید و ما برای شما بردباری‌های زیادی را تمنا داریم. بگذار همیشه پیشصف و موفق و کامگار باشید چون ما در عرفه جشن وحدت ملی قرار داریم و این چنین در آمد 35 سالگی جشن استقلال دولتی می‌خواستیم پیام و تمنای نیک شما را به کل بیننده ها و جوانان عزیز دانسته باشیم. من به جوانان با استعداد تاجیکستان باید وحدت ملی و استقلالیت تاجیکستان را تبریک میگویم. بگذار تاجیکستان عزیزمان گل شکوفان باشد و همه جوانان به پیش حرکت کنند. خب سلامت و سربلند باشید و راه شما همیشه پر از موفقیت و بردباری باشد. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. هر انسان با آرزو به دنیا می آید اما تنها نفران به آرزوهایشان می رسند که قدم‌های با موفقانه به سوی مقصد و هدف‌های خویش می‌گذارند. امروز در جامعه ما چنین جوانان هستند که با استعداد و زحمت خویش به سوی فردای درخشان وطن قدم گذاشتند و برای نامبرداری وطن بودن امروز در تمام ساحه‌ها فعالانه دانش می‌اندازند تا سهم باسزای برای دولت و ملت عزیزمان گذاشته باشند. بیایید بیننده‌های عزیز در بخش نوبتی از چهره‌های درخشان چنین جوانان با خبر می‌شویم.
имрӯз дар бахши чеҳраҳои ҷавонони муваффақи Тоҷикистон аз як ҷавондухтари фаъол, ҳадафманд ва ояндадор қисса мекунем. Ирода дар шаҳри Душанбе ба дунё омада, аз солҳои наврасӣ орзуҳои бузург дошт. Ӯ тасмим гирифт, ки барои рушди дониш ва таҷрибаи худ роҳи таҳсилро берун аз кишвар интихоб намояд ва ҳамин тавр ба Босния ва Ҳерсеговина сафар кард. Таҳсил дар хориҷ барои Ирода на танҳо имконияти гирифтани дониш, балки мактаби воқеии зиндагӣ гардид. Зиндагӣ дур аз оила, мутобиқ шудан ба муҳити нав, забони дигар ва масъулияти қабули қарорҳои мустақилона аз ӯ иродаи қавӣ ва устувории зиёд талаб мекард. имрӯз Ирода дар риштаи менеҷмент таҳсил мекунад. Ин самт ба ӯ имкон медиҳад, ки малакаҳои роҳбарӣ, идоракунии лоиҳаҳо ва кор бо одамонро аз худ намояд. Ба андешаи ӯ менеҷмент танҳо як касб нест, балки воситаи таъсиргузорӣ ва татбиқи ташаббусҳои судманд барои ҷомеа мебошад. Дар баробари таҳсил, Ирода дар лоиҳаҳо ва ташаббусҳои байналмилалии ҷавонон фаъолона иштирок намуда, малакаҳои роҳбарӣ ва идоракунии лоиҳаҳоро такмил медиҳад. Ӯ инчунин Тоҷикистонро дар чорабиниҳои гуногуни байналмилалӣ муаррифӣ мекунад. Ба гуфтаи худи ӯ, асоси ҳар як муваффақият интизом, масъулиятшиносӣ ва омӯзиши пайваста мебошад. ӯ бовар дорад, ки натиҷаҳои назаррас танҳо тавассути меҳнати содиқона ва талоши доимӣ ба даст меоянд. Ҳарчанд имрӯз дар хориҷ аз кишвар таҳсил мекунанд, Тоҷикистон ҳамоно қисми ҷудонашавандаи шахсияти ӯ боқӣ мемонад. Ирода бар он назар аст, ки ҳар як ҷавони тоҷик дар хориҷ метавонад бо дониш, рафтор ва дастовардҳои худ симои кишвари худро муаррифӣ намояд. ҳадафи ӯ дар оянда амалӣ намудани лоиҳаҳои байналмилалӣ, муттаҳид сохтани ҷавонон ва илҳом бахшидани духтарон барои расидан ба орзуҳои худ мебошад. қиссаи зиндагии Ирода нишон медиҳад, ки барои инсонҳои ҷасур ва ҳадафманд ҳеҷ марзе вуҷуд надорад. муҳим он аст, ки ба орзуи худ бовар дошта бошӣ ва барои орзуҳои худ пайваста талош намоӣ. Марьям аз овони кӯдакӣ ба олами мӯд ва тарроҳии либос шавқи зиёд дошт. ҳанӯз дар синфҳои ибтидоӣ барои лухтакҳои худ либос медӯхт ва баъдтар ба кашидани эскизҳои либос машғул шуд. бо гузашти вақт ин шавқу ҳавас ба орзуи бузург табдил ёфт. ҳанӯз аз синфи ҳаштум Марьям назди худ ҳадаф гузошт, ки таҳсилро дар Туркия идома диҳад ва дар соҳаи тарроҳии либос донишҳои муосирро аз худ намояд. барои расидан ба ин мақсад ӯ солҳои зиёд забонҳои хориҷиро омӯхта, барои супоридани имтиҳони IELTS омодагӣ дид. дар корҳои волонтёрӣ иштирок кард ва малакаҳои тарроҳӣ ва дӯзандагии худро такмил дод. талошҳои пайвастаи ӯ натиҷа доданд ва Марьям соҳиби стипендияи давлатии Туркия гардид. ин дастовард барои ӯ оғози марҳилаи нави зиндагӣ ва амалӣ гардидани яке аз орзуҳои бузургаш буд. таҳсил дар хориҷ ҷаҳонбинии Марьямро тағйир дод. ӯ мустақилтар, масъулиятшиностар ва ба имкониятҳои худ бештар бовар пайдо кард. ба гуфтаи ӯ, зиндагӣ дар муҳити байналмилалӣ ба ӯ фаҳмонд, ки маҳдудиятҳо бештар дар зеҳни инсон вуҷуд дорад. имрӯз Марьям дар самти дӯстдоштааш таҳсил намуда, нақша дорад дар оянда бренди шахсии либосҳои худро таъсис диҳад. ӯ мехоҳад фарҳанг, нақшу нигор ва унсурҳои миллии тоҷикиро бо услуби муосир пайваст намуда, онҳоро дар саҳнаҳои байналмилалии мӯд муаррифӣ кунад. ба андешаи Марьям калиди муваффақият боварӣ ба худ, меҳнати пайваста ва ҷасорати амал кардан аст. ӯ ҷавононро ташвиқ мекунад, ки аз орзуҳои бузург наҳаросанд ва барои расидан ба онҳо талош намоянд. қиссаи зиндагии Марьям нишон медиҳад, ки агар инсон ба ҳадафи худ содиқ бошад ва аз мушкилиҳо наҳаросад, ҳатто орзуҳои кӯдакӣ метавонанд ба воқеият табдил ёбанд. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی ҷавонӣ фасли орзуҳои бузург ва талошҳои пайваста аст. маҳз дар ҳамин даврон ҳар як ҷавон метавонад ба давраи камолоти худ бигзарад ва инчунин ҳар як ҷавони Тоҷикистони азиз дар чунин даврон, ки даврони сулҳу субот ва ваҳдату осоиштагӣ аст, метавонад ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардад. воқеан ин ҳама сулҳу субот ва ваҳдату оромиву тинҷӣ аст, ки имрӯз мо ҷавонон дар ин сарзамин зиндагӣ дорем ва ин ҳама самараи истиқлол
ثمره وحدت است. پس جوانان عزیز باید هر یکی ما بکوشیم تا برای آینده دیار عزیزمان سهم باریز خیش را گذاشته باشیم و در همین لحظه های زیبا برنامه دنیا پر از جوانی است به انتهای خیش میرسد. خیر عزیزان، تا برنامه های آینده با ما و با برنامه دنیا پر از جوانی است بمانید. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی.